happy. Bo hoso, bo hoso. And I can tell you, information I may pick no. I can tell you, say, and yet time bin am de beto nipa ntem. Na emom. Adwuma wunua wo oforu kroma ne bosse. Oye no. Mpanimfo ani source de wo ye. Nti na no minister am ehwa no videos bi. Oya no abo ai Sadat din. Oya no abo Sadat din. Oka Sadat. Anya bibia nche because ebi adwuma oye won ho no. Because yo se wo free anwoka junction na wo ba. Anjubo si akonkomo mi ni wo na ebedie. Because we area ho nim ha krasen me. What na ha board di agro wa ha ntu nim asen me. Ai oforu kromo ne ai Asokwa hefa no mbose ai gas filling station ho no. Microphone ni motrim ko na obi ani ho a wo hwe wutiri na agbo nko no. Insurance so no nso na atwam ho. Ho na bose. Na mo amafa ho na dwubia mo hu ade bia. Udru ho pe na suma hyase. Efri sansuo na wo ka ho asem no. Efri ho pe na sum ahyase. E kira se obi ya adwuma bi from Anroga Junction abedru sansuo no ano ho. Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti minia amo Kamel maye hu adwuma me ntonka. Because here now no minister ade e course yi entry omo ye fashion 90 kama minua wo ye MP e wo Kwabere East onyina mame mo na baso e consistent oye babunu ohun say Asantema economy mu a omo nyina should be involved. Last year first time the maiden edition of Ashanti Fest oko na omo ye no Rotary Park that fashion night no ko bi onyina Kwabere East MP 87.9 Kumasi. Now no dear that was on Friday 1st May no ho or no na am say Sunyane I think Sunyane East or West member of parliament and minister who more stage almost fashion night no more blink so enti ade no wie no hwe ohun de ekọ you see adwuma no nyina wie no ohun de ekọ. And you saw a video, who picture? So, my becry heaven. I know. Akoma FM 87.9. And you will see Akon. Oh, yes, quite. Aha. And no class of bread. There is not me India. Aha. And just say, where's Roha? Jumano Koso come a from ye. But her Rohina, Bessia. And yes, sir. Someone is working. Yeah. Someone is working. What you say? Obi ye juma, and for that matter, I was here can. So oba bedru enso anchi anopai ye ba me catch se hye ne so ma me no na nam nam se hye ne so kan ya ne ba bedru enso na no ho pe na twa enti die enti na obi wo fori krom obetima ye ne ye wa Asokwa ne ehu bi e die enti a Sum na ade susum sa ye beka you see ade ne say me dem yes ma hu nkrofo mo tag say regional minister and a minister the issue is that of course minister coordinate all the efforts adwuma various MMDCs no mo ye no and a minister coordinate but do baby I was say yes specific near catch any pan or ye adwuma so ye adwuma no na bi ka regional ministers onye adwuma. Information I am picking is that Sadia way a minister who Sadia way no you're happy. And in coming days I will see who say a kwano so sad to no was no I was a free so I won't say way picture way causing a Jumana cause no you get it and you know ohene bo hoso na eye adwuma ye nyina Asantema se Asantema ekọ nanimu a
yɛmfa ho ne party sɛ party bi ba no wɔ fie na party yɛbɛba no bɛfie a ɛno ho asɛm ne yɛka enti no amo MC Asokwa esumwe no de da bi adabra ka yenya wo ho nkɔ ka nkyɛ regional minister ebedi ka kyerɛ wansa yɛbedi ka kyerɛ wo antwi de me kan sɛ unhu ya ka kyɛm sɛ unhu anɔpanyam no nanenam mami nkyɛtie fo anɔpɛ na enkomo a yɛdi na anɔpɛ is very important say for a while wo hwɛ Asokwa stretch na esum wɔ so pa esum de bi wɔ so and with this video or picture trending I believe say honorable Kamel will do justice to that.